Kethisha mwanya mutegeri wa Weru TV mbetikie nuraina weekendi imbega na nkinyagia muthenya waku wa umuthi wa tindia wega nkugwate ogeni methani yetu ya Nteto Thaa Imwe niyo mbetagwa Christine Wanjeru na mwananiria wetu mathithio tuko muthi ni Purity Richard mbere bururu ino ni mucia Nteto itukubanganiritie. Mbura kuthii na mbere gutabaria ntere mwanya nayo thirikari ikibangania buria igatethereria. Wina wiregero kimerani kia mira Mombasa nyuma wetikaniria wa kugwatirira kimera giki. Miaka 56 nyumani arutwa matene ma Eco Boys guisha bamwe. Muthaka uria wagwete Max 450 na ati umite mushuti kwumba kugwata utethio kumakiri mubunge Kareke Mbyuki. Tukemberia Nteto cietu ori mbura ya lino ithiete na mbere kura nthi ngima barabara guntu mwanya nwa ithiete na mbere kuthukanga na nkinyagia kurima kubetukika. Akarimaria matumagira barabara ya kuma maua kuthi Mwanka Kiegoi ni maugite mena uguoya na wakuriuka muburo wa mbone uria makuga runchi ruau ni rwambirite nkinyagia kuthukangia karabati cia barabara bubucite nyuma ya muruguti umwe wa bikibiki kuthi na runchi akugeria kuna Marion Karugi atuambiririe na ino. Mbura ya makondoria yetete na mbere kura na barabara nyingi kwithirwo ikithukanga. Akariba Kitheo Water Supply baraba tumaira barabara ya kuma maua wita Kiegoi ni batithirune na kumakira nene ani nyuma ya kwithirwo bari na kaitaka umo kuna roi rwa muro jwa mbone yurayo itanite barabara ye. Karabati ira ikirimurone yo atiatika barabara riu inganite buru na roe kunukire oro akariba bare athira bari watine bonene nonto bate kuona kuokelera tinga kyo tubula murojo kana bakathiurunka njira ingi kilomita kathombo kinyamisie yo roje roro rogotwa thene kongana nonto karabati ne inganire na ntaka tutona oto ingorera so itukora thena kurita irato kwina mataoni batu distance yeje kuma gwakwa aja ntu gwakwa no aja kwina mataoni ni antu a kilomita 1 akito tumira kilomita 7 weta kutoite Mwanka Kiegoi iburu tokena ma tokaumira nara kwa polisi nitokaumira taoni mbere kura no ndeta na barabara ro atonyara karabati cia kune kwa ni maiya na roi rewende na wamana motolo ende rwatweka nikarokilele ro karabati tima ilivuka hata tuonai kanisa ni wazazi tunategemeanga kuja tuvukisha hapa maji. Sasa tunaomba nyinyi mtusaidie. Bari wa thina bonetete sesio na kuringana na ora wamba bwingete kaitaka bari no bwa bonene okilera muronejo bakiwo mo wona rakamatini murojo ntuko inkaithiri ndarasha yetu tuira watukathithirwa na tebwetha cua na renderoi irura inganirie na kandarasha yakirika kakarabati kanini kana nkundi nendera rura wakura miunda na yeto ya itelia ntwawe na otie kana keta kinyaka tura town otire kana keta otothiulunka Mwanka stadium twaiti aba stadium twaiti aba kwa itoke ya baba kwenda kuyana watu kiramawa obawata sabla otiombo kinyana otiombo kuya auna ngazi ombuneria kamthiulunka nje bakandu ndeya ndeta na bare akuibwa ngaronga sokaring karomba kiraro enda ulwaro ro nteko mama igwazo imaru ayo kunga kwena thene nyinge wamba ibwingei no weje nya umetango gene ciaku ugatirima mbura munda no eteri nyi mwamba akugera tunya bira wena binya akugera roje ne ro wende batu eno gwa kintu kinge kwena muthako mwe to ntureje ejera ntuko ngena bikibiki agana yakaro yuru tingei ora tukudhugania tukiona yakaro tingei lakini nejere na haraka matoiroje rou rorena manawe bikibiki ironeka na araboka itiburu etete aroje alafu mutono cia ne wetira roya no guba kuira thai yao
aonera rũĩ rũkario wendera thoni no mtu akilugio spindi ile akilugire mpala yani bikibiki aringire nzema asiela kura ile rũĩ mwebere ya tire bikibiki kenda bikibiki lo ndurumoni au bikibiki rũĩ ne tire monka kumarokire monka tha mwanja se muthanya bio ndogora ndekarabati no tonekerwa karabati kanini koriura mbura ukaingana ana betu atukona gota tukoria atere tuga for example mbura ekwenderera ukore kendera monka mweri jwena sukuru cia rukoranja nwarere ana betu bagetera ko twena ana banini nyibo kobona tororia bagetera ko tugaita kibaro yo kinyanga roje rokere tunetiana no goro twabetera na itwetango gene cieto roje ruto konde rumete azake irumeta gonto kuraja na uborogoro rokena ma wena nyaro kwa mbo nyaro na siwenji ito kinyanga amrenya siwenji roje na itokera merimo itokera nyako kinyana nondo atukorita irato otire menyage ntoroje no kinyoromwa inde batu to no gwa mono na nikio bakuromba mubunge wa John Paul Mwirigi ubakwamelera thineje na utuma ataalamu bakuingura karabati ye nare ingene thina irabo kulukire bathama baba twande kingi kuma itare ouru na babarete thitha swa karabati ye tu Ministry of Works na kumarende utiebinge byongelwa ito thirikari ne tutethie mubunge wetu John Paul itokoromba buruburu tuinyetie otorikane otorugorera roje roro abo bwena weso bako yana ntobyenu birabo tumaira byomba korugora roje bali tokogeria tokongana ntora yonde tokorugora rokurema Reportera Weru TV kuuma Kitheo Water Supply kisho kya ubunge Kigembe South Bito Marion Karugi wa Kinywa. Hatumiri barabara nguruki ya egana rimwe matumagira barabara ya kuma Tunyai kuthi mwanka Kithino ni mati twemagege tukuma igoro tuku ni nyume ya mbura kuthukangia barabara ino mwanka ya remo kubetukika akari riu ni makoromba rwangi badirikari iria ikobatara guisha na Karugi ni kenda kumatetheriria kana kumaba utethio ni tabura tukumenyithua ni Paul Wakabithi. Mbura ikithari mwende bora yonete akariba tharaka ibunge kabebenje onire akaritie kera kinyocuru bwina nchunku aga barabara nene ne iracia matura iratwika karonda kamuteneka kiri biashara amo na ngendo cia tumiri barabara ino anjire na yandharaga kurungu ya Kithino coka bwa muromboraga utoka bwa kathangaciri na cia kirango mo barabara miomponi eno nyo barabara utumika muno kuma ramini kuthonga Kithino Nkaira nyingi marori mama kuyabia kuria matunda na maingi marerea wana nyonde ntu guchire ndega prombox na utinjira yenge ndi kuma yomba kuthungira materingaos kana ithi thokonia kare atu na biashara babengi muno bakare ntobia biri ankareni na ruma thai makinyire bantu ange ndiike bachoka nabio na di mathina ina ukamata nkunie moithina na ijire sinda kumira na ndinya kuru itwagire nyabe kuruga tugwete nya gutonya kira geto chwakira turuga na gobana na kyo barabara ile tere thina uko njamu wana ito kwa meterori tira jipake to na itiona bantu agokurukira na gatutiona utethio barabara nyumete Tunyai igwatendara yumire Marimanti na neo simplest ya kukinya Marimanti lakini aga tutiona utethio twathinire twarigara akaria baende bakiure thirikari akaunti ya Tharaka Nithi no ntutinga nkuthu ciagorirwe baombe gutura tumengere gake mbura ya gutenya muthomi juki nariganirwe Kithino no na turirikane na mpwe agwiturite bantu athuku muno no ntuinge njire no bado no ekuretera thirikari akaunti goti ngabana na bathikwigwe na uwezo bakumenya barabara timbega na biashara itikwenderea akathondekera antu barabara bakenderea na biashara ciao no turoke butena umobura bunene otikamene mwana mwirugu nontu gwakugorere no arege gutethia na umenyibu mthikiringa ntugo ya ithandatu wakiri na musiasa Paul Mugambe airutirite kuthondeka kumwe kura kuthukangite kiri barabara ino arehe mthikaragitaga kagatinda kenjirite bobibo Kithino gagikunagite kirimo kiurite na nkara mwendamo murwa Kithino thaino ende antu bakuruka bwega gutena thina ya roje njirani turuthite drainage imundi karabati tugwikira Kithino akenda kuigwa kwina njira ya roje gukuruka rutagukurukira thokoni ya Kithino na kinyana araga kirwe muringo rongi wanaku nyomba ciari ikuthungiro roje utina drainage twarutha drainage barabarani na tukebithagia roje miji na mienda yantu igwireno yo ndeto kuruta na kwirutira
toka kwina riachi utie mbeca cia thirikari riogo mbeca cia mubuko na itikugana kwa ukinya thirikari ira nene na ino nini account cionde ikona kigina kiacho mbakona gachiyiruthere antu wira na gantura nino ntuthaino kwina thina nene muno ya nino na arankondi erimba antu ichukuru bari batie na gokara na agakirwe antu ichukuru bari batie na gokara itagaria ria riombite gwikirwa arene na akariba ntere ino lakini thaino ngona takatu agia bahati kuri mukuru ayo tutetheri na kirakta yake uyu Paulo Mugambi endo kumania yuto kwana taka kwena Weru tagitai nyingi ambuge nkari kambiro kuruka na ntubeto baukena muno na tukathi na mbere kumurombera muno barabara cia within cia karigaga ya mbere kuthuka yari agakurungu Paul aja athondeka na kithino iguntu kwa mara muguntu wotatibwega gwere iguru muno ruje rwingia muno watweka barabara ni impassable nonto baruje aja athondeka drainage waneno no awaja athondeka kariba ntere ine ndi barutite mbitwa kiri thirikari nene kana kinya thirikari account gutigira ibago chithondeka nkiripotera Weru TV kuma Ntere Chitharaka Petro Paul wakabethe tugetigana na ino Nteto ni shiengeni ateriu kuri na wiregiro kire biashara ya miraa kaunti ni ya Mombasa ni nyuma ya wetikaniria Umweru bara thirikari ya kaunti yetikirite kugwatira kimera giki kire mambura marema kinyetu ni seneta wa Meru Kadhuri Murungi minister wa biashara kaunti ni inu ni kumirite maciara magwetikiria kweberirwa kwa ugoti wa miraa uria uraribo kaunti ni inu makiari akarima Ntere ni maugite ni magukenera banene bure magwatagwa ogeni kaunti ni inu ta Ameru na Rwatienge Boniface Mongera hari na riboti ino na nandi kwetu kwina wirigiro bunene muno bwakwagirithwa kwa biashara emirande ne kaunti ya Mombasa kweja kwa mendekire ne mabataro ya biashara ya kedro ya kingwa ithirikari gavana Busoman Sharif bagotiri midhano amwe mutongire bona Alex Kobia kere kiathokira kira kongurisi neto kaunti bona Kadhuri Murungi gikundi kia miruba kumorotero Mombasa ibararikania sisi o mantu ya biashara ndene kaunti ya Mombasa bwana Mohamed Osman onto bwambere buru na borobo no batu thoko emera rutero kongwea ikedre kiagirithwa bwana wasiri hao watu wakifanya hii biashara ya miraa at least ile soko ifanywe ile usafi ndio watu wakifanya miraa hiyo biashara they do it in a clean environment. Tupatie kama eka hata 3 4 5 na ijengwe kabisa na ijengwe vioski na nini iwe ndio mali yetu ya biashara maalum. Ujue ukitoka hata ng'ambo mali ya biashara maalum ya miraa ni mali fulani. Mimi nakubaliana na nyinyi kuna uchafu na lazima tuhakikishe kama department ya trade sasa environment watuachie kazi ya kongwea. Sisi wenyewe tufanye nini? Tujiokote takataka zetu. Sawa? Hiyo nakubali na tutarekebisha. Kingi na kulingana na Alex Kobia biashara mirande ne kaunti ya Mombasa ni dhiritu ikinyirwa ni nyiki nyadiri mogotije guru mono onto bure sisi Osman ebashokeria harabere onto bobo bokedro boitegeri kaunti ya Mombasa wokorokira modojera kedro jedidwa kimusoro ya finance bill ile single business permit yule mtu ambaye hata kama ako na kilo 2 ya miraa hata kama ni kilo 1 ya miraa anafaa alipe 18,500. Wasiri huyu mtu akiuza miraa kilo 1 by the time apate 18,000 alipe permit, it is a bit hard. Gari ya miraa ya lori ile inaleta miraa inalipa 50,000 pale Bonje kabla ingia hapa 60. Kwa saizi tuandike barua kwa governor tumwambie sisi tunaridhika, lakini next kija bill ile lazima tuangalie kwamba hiyo bei zinafanya nini zinashuka. Atere kaunti ya Mombasa ni mwa kaunti rishido shikia mukira miremi ngeja ndhuru ne Kenya hende kumane mawadoja kuinyeria na inyankoroki oregani kumakiri kundibi mwebri pitipiki thirikari biashara hizi ni za injo mukudhidhia. Sijui kama watu hapa Mombasa hawajajua miraa ni kama kahawa, ni kama majani chai, ni kama madizi, ni kama nini. Miraa ni cash crop. Na miraa imepewa pesa mingi sana na serikali. Mpaka tuko na Directorate of Miraa katika Ministry of Agriculture.
Kwa hivyo miraa tukiongea saa hii hatuongei miraa kama unga. Yule anafananisha miraa na unga, huyo mtu kabisa ametupa mbao. Gikundi kia miruba kumarotero Mombasa, gukurukira utongeria bobona Alex Kobia, kirito yukira na mpwem, nenya kuendelea kuyikanwa, harakirombi kiendelea kwethira kigwatanira, nuntu mantu ya megara ya madhonge. Jembere. Na hii grupu isikuwe ni watu tu wale wanatumia miraa ama kwa biashara ya miraa. Hata yule ako kwa biashara ya mahindi ama maharagwe labda ako na shida zake. Yule ako kwa mandizi ako na shinda yake. Yule ako kwa biashara nyingine ako na shinda yake. Tuunganishe hii group iwe ni ya wafanyabiashara wale wako Mombasa, si wa miraa peke yake. Juzi niliona gavana akiwa na mkutano na the Luo community, ambao katika ile Luo community niliona the senior officers katika county, they were there. Nimeona ingine ya Wakamba. Sisi hii jamii yetu, kwa sababu manifesto ya Governor Abdulswamad ilikuwa inclusivity, tunataka kuona inclusivity kwa jamii ya Wameru as well. Kutokea na nafasi, andikeni barua mpelekee governor through chairman yenu, na nyinyi pia mkanisisivi kama nini, kama waziri wa trade. Sawa? At least kama saizi kuna kazi zimetangazwa, si ndio? Mfanye applications. Wale ambao Wameru wamefanya applications, pateni copy nani? Alex. Hiyo ni njia tu tutaweza kuwasaidia. Sawa? At least governor ataona atapitia wapi. Okay, report na Ntoshero TV, kumaje kingine kimusho Nairobi. Mbita Boniface Mongera. Thirikari gwatanirite na ateti makio tukia antu maugite ndwa cia kimucindi ciongerekete banene kaunti-ini ya Meru makiari na Nteto kurukini maugite na mbea cia na itikinyite miaka gwikirwa anda cia tene niongerekete banene kiri kampeni ya ntuku 16 cia kurwa na mekarika mama akari mauritwe kuringa riboti kana kuringa riboti na nkijage kumenyera ciana ciao nikenda kuthiria thina ino muthuru murio kiga tumenyithie. Invest, unite, to prevent violence against women and girls. Ni mubango jwaje ambito jwa ntuko 16 njo tigira ati antu ibakomenitha mono mantu jege ndo acheke mbombire ara kuringa na report ro imerete county mere kionekania tongerete ke mantu jaja ene ankwendo bumenyethia inyokethra dim ne kwaririo ne girls and women Meru County. We have also got men baraba kwa violated kana baba okulukira issues za gender based violence na ruare ukare mtuko yetu enene muno that tukumba ku launch event yeje na within the 16 days itubangite kwethira tuki create awareness kana tukiamasisha antu beto at Meru tutekuthithia boega in terms of gender based violence. Indicators yato siri alarming. Or compare the teenage pregnancy, Meru to at 24%, which is above national indicators. Sexual violence, Meru to 16%, which is above also national indicators. Physical violence, Meru to 36%, nationally 34%. When all our indicators, they are above national indicators. Na kira ikabata na ndike ntuku 16 ni kutigira ntu ibakwaria nikena thineji endo acheki muombire chitho chikithira na kienda kuwa within the 16 days kendra tukithia men engagement kuhakikisha responsibility antu arume nukutirira antu akana twaru twetu, and then also within the 16 days together to sensitize our community health promoters barabethera bai madaktari betu ba mashinani na bakomba kuwithira bakisenesa mantu ya GBV within the community. Kwa hivyo kwa hizi siku 16 tunaomba wananchi wa Meru wote tusinyamaze, tutoe sauti kwa mambo yale yanahusika na dhuluma za kijinsia. Wanaume wasinyamaze, hata wale wanadhulumiwa wasinyamaze. Mambo kama ya rape, defilement, incest, teenage pregnancies, FGM, na wanaume kupiga mabibi na wanawake kupiga waume zao. Haya ndio mambo tunayotaka kuongea kwa hizi siku 16. Kwa hivyo tuongee. County Commissioner Frendunga etho akiromba muno kagita ga kambura andu kuthoba kimenyera kumena na ikondoria. Pia tumesii wananchi wajichunge wakati huu wa mvua za El Nino.
wasiingie kwa mito, hata kama ni midogo, ikionekana imefurika wasiingie ndani. Wale wameishi katika maeneo ya hatari waondoke mapema, usingoje kubebwa na maji. Wale wanafanya kazi katika timbo zetu wasitishe kazi zao kwa muda mpaka mvua itakavyopungua. Wale wanaosafiri, hata waendeshaji wa magari, tuwe makini. Na ndiko ningana county commissioner Meru Fred Ndunga kiraki kebata kiasiari ni gutigirira kumenyerana bao kagita kaberutha. Hasa wazazi, tutunze watoto wetu wakati huu wa likizo. Tuhakikishe tunajua kile wanafanya, tunajua mahali wanaenda, na wakati tutakapokuwa tunasherehekea, tusherehekee kwa uangalifu. Tujue ya kwamba Januari iko, watu watahitajika kulipa karo, matumizi ya kawaida yatakuwepo. Kwa hivyo tuzisherehekee tukamaliza kila kitu, alafu tukaanza kuhangaika Januari. Nkiripotera Weru TV, Bitamuthuri Murioki. Hata ukiekanya gako no kabanini. Auga no gocho mabati ja Kinandi ya makamu jare na ankanya na original ja kuimba nyombeku Raina Mabati Limited tore aja neonto bwaku tore kuretera mabati jonde jare okwenda na ja ithimi mwanya na ja na maguri ja kuguna mukojo waku tore na mabati modemba jwa Roman Jamii Tile, Jamania Tile, Brit Tile, Jamiz Tile na Espana Tile. Industry njero ya Raina Mabati Limited erekithoka njerene ya gwita boroire no gure mabati original ja Raina Mabati na jaga ukinyira arakunde ore ndegurone Kenya. Kugura mabati jetu turingire kukurukira 0729628199 kana 0740229609 kana wite Facebook na yetu zayo Raina Mabati Factory Limited kana otoriongera website na yetu zayo www.rainamabati.co.ke kanyere kainagwane mwene Raina Mabati ne yetu tugure bietu tukorie bietu. Ana bako ni botoro barojo ritana mwana waku egabwa gwikaga muthitho ari umunini kenda ombaga kubangira rojo rwawe na Solution Sacco Hippo Junior account baritane ati ochumuni yonde ni agitumi na gwikaga muthitho yonde ni bobwega ni ontubo matuko janyu mene muthitho jokaba tetheria gukura ni twitikaire free internal standing order na nkuruki turi na fande ya twana na jangi jama ingi rugura Hippo Junior account kirerwangirwe tururu ya kwinagwe na wigwatire Hippo Junior Piggy Bank utheri kenda kuthongomia wikibo muthithu kugwata Nteto nkuruki turingire thimu gukurukira 0728787972 kana uriongire mutandao wetu www.solutionsacco.com. Solution Sacco, your ultimate financial partner. Magic has hit your imagination of TV. A brand new Vitron TV with StarTimes Inside technology. New TV innovation with an inbuilt decoder that connects you to both StarTimes antenna and satellite signal. With StarTimes Inside Vitron TV, you can enjoy over 200 local and international channels. 1 month StarTimes highest bouquet for free. Automatic system update. More benefits, more affordable. StarTimes Inside Vitron TV is available in all StarTimes branches and dealers countrywide. StarTimes Inside. Entertainment inbuilt. StarTimes. Enjoy digital life. Yetu Sacco irina nkuma enjaga kiriaritani aritingo gibonza bathirikari na kinya kambuni turi na MOU nabo egutigira bakugarura utoro bwaku gukurukira super mapato loan kuma enjaga ni ati utetwa garanta utetwa shares na no uri ruru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance kona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere akwe nagwe kana waranire na tukurukira namba yetu edimu 07111038000 kana info@yetusacco.co.ke kana www.yetusacco.co.ke. Yetu Sacco, your success, our pride. Chacha! Oi, tudo nito. Oi, masa sopa, tatigo esira ya noko makaugo. Vale ngara na Joy Max mwevoko. Wow, mona Joy Max mwevoko ngakena.
gakirite gakithei nigakuruga manda na bei shosh bei ya shosh mokaga woguo Joy Max mwevoko kuma Joy Millers Limited ni mutujo mwagiru jo magurija te kuinyiria mubuko jwaku ni gikeno kianja na juri na mawega kathetindo. Joy Max mwevoko tukenera turi amwe. Lazima utafuata amri za mume wako. Walishindwa wenye pembe. Utaweza wewe kipara? I want that bag of money and the name of the person that killed my husband. Unafaa uchunge bwanako. Hakuna mtu atamesi na mimi tena huku. Muachane na mimi. Kazi ndogo nataka nikupatie. On into the penalty area, onto his left foot, Almiron scores for Newcastle United. For Mount. Rashford. Lindelof. Pops in the cross. Great header, Akanji. 2-2. What has he seen? What a pass. Richarlison. Okaire inko gwate ogeni tukithina mbere Rais Ruto ntuko ya umundi na tongoreti mucemanio wa kanjo yawe ya aminista Maria Marari na arwaria ro kumenya bure thirikari gakabanira na mpanga ya El Nino tuko nini nkoroku Rais Ruto na nire kurekerwo kwa bilioni shiri gatanta inya cia gutethereria mici area ikaringika ni mpanga ino ya El Nino. This cabinet, we ask that you work with us even as we go through the agenda. In Jesus' name we pray. Amen. In the context of Cabinet, first and foremost, condoled with the bereaved families and all persons adversely affected by the devastating effects of this weather phenomenon. Consequently, Cabinet has sanctioned various policy and administrative interventions to augment the ongoing state mitigation and response being implemented by the national and county governments. Cabinet also committed the coordination of all state efforts to the National Disaster Operations Center, which will coordinate all relief activities by activating the whole of government approach, thus ensuring efficient deployment of resources and enhanced communication among relevant government agencies and humanitarian organizations. An ad hoc cabinet committee was also established on disaster response under the leadership of His Excellency the Deputy President to coordinate the state response. Cabinet noted with regret that we have lost 76 Kenyans to El Nino, while 35,000 households have been displaced. The most severely affected areas are in the northeastern, eastern, and coast regions specifically, but of course, there are more counties, as we're talking about 38. I'll just list them for you. In central, Murang'a, Nyeri, Kiambu, and Kirinyaga. In eastern, Isiolo, Kitui, Machakos, Makueni, Marsabit, Meru, and Tharaka Nithi counties. Arito maria mathomagira skuruni ya Ndakaya eko gatagati ka mwaka wa 1964 kuthi mwaka wa 1967 ni mashite bamwe na kwambara mberi ya mubango wa kuringa njeki othie na mbere wa skuru ino. Arito mama matene maria reu ni antuma koroni matariritie mamu madina maria makurukagira inde yao na kuga makeumia kuthiria madina mama kire arutwa matha ino. Samuel Gaishima na riboti ino. Baba ibamwe ba arito bambere ba chukuru ya Ndakaya secondary ya Eko baraba mberi form 1 chukuru no mwanka wangiri mwa magana kenda ma mirongo ethanthatu na ina na bari kia mwanka wangiri mwa magana kenda ma mirongo ethanthatu na muwanja amwe na kwigwa baingi bago ibakwire tene nuntu bwa ukuru barabago batigitwa bari mojo babangite kwithirana bachokera chukuru no kumiwatira na njerera bakumba erinjira ya uchokia nkatho nuntu boboraya bagirithirie uturo ituracokanirire na tugo ni wega twicokenara twambiririe nikenda tukeja kuona misingi yetu na ningi kumbuild relationship na generation yeji njeru ya
arimu na aritwa ibambite bathiuruka kwibonera bora cukuru ino ikurite kimiako nyuma ya nkuruki ya mianka 50 kuma bakurikia kuthomera guku mantu jara tona ya manene mono tontu ndene mathuone yetu tutende gwiciria ati cukuru ira twambiririe na thina nio cukuru tukona na nde ya cukuru inge on the first class ndene thiguru kenyeji nyumani banda muti wa muririkana wa mianka 50 kumarira kirachi kia mbere kiageririe nkuruki bane nkira cukuru ino ikombe bia kuonania gitijo kia wirera jigagwe ikirutika cukuru ino trophy twarega kwejana ni trophy ya commemorate jubilee kana miaka 50 batwe tukuthithia kigerio form 4 makuthira uri na tukwaria namo a lot na magukena muno ntumakona kira matigire kitethagia ciana ibetuka ithomo wega na ibetuka na matuika morale applied kirobona nikyo turutaga wira nakyo mwarimu munene wa cukuru ino Joseph Mbae urakinyagwe athomagira cukuru ino mwanka wa 1986 mwanka wa 1987 na kathite itagarira ritwa baba ba mbere amwe na barabangi baro bakurukira cukuru ino nuntu bakuririkana kaumo kago nimbonete iku iri cukuru ya mwanya muno kiri aritwa bara bathomaira guku nibethairwa bari na gwitira cukuru yao na kinyanini mbiguga ngitira cukuru eje nontu nio cukuru iria yatuthondekire twatuika utukari na arua na nimbonete aritwa bara bakurukirite ku boys bari aritwa baina mukurani nontu utino betaga bagwa ariuga cukuru ino negitwe ikigwatirwa anene kiwaki na kinya kimataro na aritwa barabaro bathomera guku cukuru eje ithirukiri na ruthingo kana iri na ruthingo rwa iga na yu ni ngugi ya aritwa baba thomaira guku nibo ba bekire ruthingo rwa maiga na bathia mantu jangi ja maingi mono tariu baina mubango jwa gwakira kanisa kana jwa gwakira cukuru kanisa na nibakuromba old boys kana aritwa bau bathomaira guku o aria bari baibanga bange no twigitarite raja tukamberia kwariria mubango juju jwa gwakira cukuru eje ya Thaka kanisa nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chukaegamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima Harimu masukuru ya mungenti kuma wandi ni ya kanuni ni makwathira uguoya wao makiugaga ona ethirwa ciana mingi cia cukuru enu ni iragwatite mpumi mbega kuombeka makare mu kuthungira cukuru cia sekondari nontu wa wagi wa BC kiri ciana 129 maria marothite KCPE ciana 121 ni maraumbite kugwata maxi igururia 300 Dennis Mugendi naraniriti na arimu mama na atubanganiria riboti ino nyake thiri bagwiritu na kuonania uria mutheko bari haritwa arimu na aciari ba cukuru ya Mung'enti Primary ward ya kanuni Igembe South ni untu bwa mpumi njega cia kigerio kia KCPE aria kiri aritwa 129 akwibondi barakurukite na kugwata maxing kurukia 300 numwe aki atakurukite muno kiebana ndikiri bone atagugakara tontu baba ingi baumite nja stiguciumba mpumi cia mwaka wa 2023 ara turari na aritwa berli babarari na 394 bataite kana maxima na 3 ya 94 bau barari berli baba angi nabo 350 mwanka 394 barari aritwa 70 betawalile kakeni Dawete max 354 as the best. Ana betu ibakurukite na inya lakini baba ingi 90% ya ana betu we are fearing at no bare weta sukuru no ntuba kwa school fees baba ingi bometa nje ite ciomba baba ingi bakatha batena aciari bonde
na iwe kethwa tatizo kile bautu tukaria wanambio gukuruka kwao kuririkana kurakarita gukurukira miigwe na maguru ja matheri indi tiga ubasiumia na guciumanirwa ni arimu batongeretwe ni mwarimu munene Julius Michubu ana beti be yarukire inda kurete kutemea buri bakiuma ngongo ne iremene uronara bena matendero ku bena thine nyingi bamupeja hinya batirete nontu public school ana baba inge batethera kinya seri bao bena uwezo batethera bena bakiona inya kuria kinya nguinja batona beja batina kinya burana bangi bakia batina kinya iratu mureneu bakinya mutolo untu nandi iromba rinene ni kirithirikali na antu bangi bawendi bubu wega kubatetheria gwetana bena kithomo gia secondary itumuka ibaka urira nturene kambwe kia skuru yetu itokirukite mno ankona na nya skuru yetu nontu nyande muritu imbisi asore babengeni asore bakwa batosiomba ankoramba tu yote twakenda twita skuru tosiomaniria kenda twakwa nontu ibatu viongozi baroyo turetha twina challenge cia kuria so kithira mwana atumba kurita thiringi mbia ira inkai kenda ona bia kuria kinya weta skuru kukethirwa kwina challenge so ndi mwarimu wa mnyenti ndiromba kiri antu bawendi bubwe ba Meru County na kinya Kenya yonthe wakinyilwa ni information about ana babe tubukuona tafadhali to sponsor twana tumwe kenda tuikira Weru ndene ya maisha yo na kenda ba Weru ba not only a mnyenti fraternity kana bainya Weru ba Meru yonthe na Kenya yonthe na the whole world at large. Ndale ya Max 385 na nkienda conjoin Alliance Boys na nkienda kwa engineer na nkathomera London Oxford University in future. Dennis Mugendi, Weru TV, sukuru ni ya Mung'enti Primary wandi ya Kanuni, Gembe South, County ya Meru. Mubunge wa Mara Kareke Mbiuki na becanite utethio na njira ya kurungamira kithomo kia mwana umwe wa muthaka uria uraumbire kugwata max 450 kiri kigerio gia KCPE kikiranirwe kiumia kithiru. Mwana uyu uria umite muciuti kwibota na ugite kiroto kiawe gia gutuika mechanical engineer riu kiri na wirigiro wa gukinyanira. Martin Mugambi atumenyithie. Koni ya kianja giwandia chogoria kiri gicigo mbunge kia Mara munthi kuraujura gikeno na nkinya kiao gwaka gita kamwe. Mwana aroni muguno rora gwete max 450 kuma kianja gi primary onete Weru nyuma ya kwagia wirigiro na kwithirwe mwinduni kuma ntugwira kigerio kia umire. Sister koni uria tutulite nawe kumorira mamu andikirwe ndadomagira kianjage yandaigire ndi na max 405 nindakenie muno ende ntaije ngadi skulu atia antone ndaije mama atiomba ko bira skulu embega ogutwe na gikeno nontu bwa obisi ya Mara County kwigwe ringithetwe ntira bagestra gwanga nkauga nontu agitonya o moiretu skulu abatigire guntu athine kenda andikwe aombe kuthomithio na mupucia kinyagu akinyite. Roni ari mwanwa muthini akurite na gutumanirwa maturani na muciari yandikitwo wira Chiamendi Nairobi mwaraginora mukuru ariuga bakwona max iraro ni agwatire baragia wirigiro na nkinya kurumirwa ikaindu. Mamu andikirwe ambiriria kwandikwa maid kuma 2013 mwaka thaino ndathoma high school ndarikia ndathi college ndi college twainga skulu nenda kalaga na Roni etigelia 1 week gucoka skulu ka rotha preparation na neighbor kamenya raro ni agatigwa ria aragwatire max 45 kwalia umanda ina stress nontu ndaije tulani akathi day school nontu mamu akwa mbele nyuma tengia fondi kwira mwana boarding school. Kiriro kia muci wa Baroni kira kinyira mubunge Kareke Mbiuki Imothi Kinegeni ari mutetheru akareke akiugaga muguna akathoma kuma kirachi kia mbere mwanka kia muthia kithomithagwi mubunge Kareke Mbiuki kuma thaino mwanka rirakarikia. Ningwitikia runi nwe number 1 thiini wa Mara constituency thiini wa Thaa yonde kugwata max nyingi muno ye public ndi
primary schools lindira tulerirwe mweshimwa no kala ugire tweje to confirm eu tu yata obisi yae na mweshimwa twira u mwana u akathomithua ne full sponsorship wogu ochukure ira getwa na twauga auga arenda gwitwa mangu etwa mangu twauga noko no nao Nteto chiaro ni kugwatwa mbaru na nkinya gutetherua aira gwatirwa na aturi bathokweni akianjagi bakimuragia nkinya gutetheria mwaragi noyu athomire na aturaga muchie niyo twe aturi bakianjagi gatukenete muno nontu bwalo ni kugwata maxiu agwatite na tukakena muno nontu bwa mweshimiwa kareke ni tontu kareke ni atururite manene na manene riu ni tukenete muno na ni thank you muno nontu bwa gututetheria kana gakagetwo na tino katuraulagia loni akugwata maxiu akathiku kuringana na buria nature ya mujua wekari na mwalo agina riu ni katukulagia atiri mwalo agina tikababu musoire kanyamu gakulutaga na ukenda loni eja lutha akalokonaga no gyakuria kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Maraham bitagwa Mateni Mogambi. Nĩ wega nontu akona kanya kurumira nteto cietu ciengi nona cia Kinyatha 3:30 mbitagwa Christine Wanjeru na mwananiria wetu mathithio tukomonde ni Purity Richard. Tikathinwa ko nyumenda kingeti kurasa ni mubango wa gikaro na county.